Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Wuruhi me Te Kareni by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero. The first is katirehe, and it means sore throat. Ka māuiwi ana au, ka katirehe. When I get sick, I get a sore throat. Ko te kupu tuarua, our second kupu is whaua, and it means bone of an animal, as opposed to bone of a human, which is kōiwi. Incidentally, this is where we get our kupu iwi. Back to whaua though, me tūpato koe I ngā whaua hei I tēnei kai. Watch out for the chicken bones in this meal. Kia are mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānea te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Wuruhi me Te Kareni, nā Aesop. I tētahi rangi, ka pērā rawa te tauareare o tā te wuruhi kai, ka mau tētahi whaua I tōna korokoro. Nā wai ka kino te katirehe. Ka oma haere ia, au ana, ka nui te whakaherenga atu ki tērā e oti I aia te tango. Tērā te kareni, kua pāngia e te pōuri, me te hia pūtea, ka ruku ki te mahi mōrearea nā. Tangohia ana te whauara, ka tonoa e ia te puiaki I whakaherea. Puiaki? Tā te wuruhi I tangi ai. Au e tō tauareare hoki. He hara e pahawa I te puiaki. I tōku waha, tō upoko. Ki hai ngaua, I tukuna kētia koe kia unu, kei whakatūrorongia koe. Pōuri atu, kaua rawa koe hoki mai kei patua koe. Ko te kiko te kōrero, me mōhio ki te hunga ka āwhinatia e koe. The Wolf and the Crane by Aesop. A wolf one day ate his food so greedily that a bone stuck in his throat, giving him great pain. He ran howling up and down and offered to reward handsomely anyone who could remove it. A crane, moved by pity, as well as by the prospect of money, undertook the dangerous task. Having removed the bone, he asked for the promised reward. "Reward?" cried the wolf. "Pray, you greedy fellow, what reward could you possibly require? You have had your head in my mouth, and instead of biting it off, I have let you pull it out unharmed. Get away with you, and don't come back again within reach of my paw." The moral being, know those whom you would serve. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you're looking for a way to support Whakamiere, you can now purchase digital copies of all the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all the Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtau way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It really helps small podcasts like this to grow. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. If you're interested in the Patreon subscriptions, head on over to patreon.com/whakamiere to learn all about them. They start at just $6. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa, e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.